kalong ke ke bas ngosi lani ke bas ngau melong hadu ka tata halor ka jingjia ka balajia hapo kategori Pakistan ha ka baki Kristen ki Kristen Katolik badan hapo kategori Pakistan kilasha target haki paj Muslim ki basyang basa hapo kategori Pakistan baraba phairu hakalang sudong cakap berthei bat khamtam haki jaka bomdai ki jaka jong ki Kristen Katolik barbar ki target lani ki sha penjulor lani sha dusman baj haki wiki paj ki bomdai ki paj Kristen bat kene kadai artat ka video ka balapen I ya kategori wiki mane ka bakartan ka Saint Joseph Church ka badan hapo katika nang ba Karachi ka badai hapo kari Pakistan ka te ka yung mane kala sha penjulor bat phila ban iru hang ne ba kitiki breu ki dang yale ban pumpra ya katika yung mane Saint Joseph ka badan hapo katika nang ba Karachi bat kene ka jingjia kala jiaru menu benai Agust usnam arjar arpwe hakatika arpunyau tarik bana kali yang coki paj ba ki bawan ban wan jeseng hapo katika yumane Saint Joseph ladan kumba lais pa tam AA ki bawan jeseng hapo katika yumane bat kini ki paj ba Kristen Katolik kini ki lais pa ki layak hi ba ki layak protes lane ban khanglat di ki paj Muslim ba kin ban prai katika yumane henry kimla lali ai namar ba ki de ki red paj bat kumta kini ki paj Muslim ki badairu na katika government sin kaba ka news na pokari Pakistan kalau ang bagi niki degi breu jangka government sin bagi niki breu kila wan sa pokateka kintaj apokateka nang ba Karachi ba pen prai kateka yung mane hado bakanda parabek pom bala ang ru batang ha news nam arajar arpwe ki yung mane ki badana ki jaka bomdai ki jaka jangki Kristen bun sin ki sapen parabek ba tang kini kindia banai ki bala dabru ngila sakhi ya kajing sapen pra jangka yung mane Kristen ka badana pokan nang ba Delhi hakaba ka sarkar APP ke badeka sarkar jong Chief Minister jaka Delhi Arvind Kejriwal kelapen prai ke yang mane Kristen ke badan hapo kateka nang ba Delhi Henry mentakasin pat sah hapo kateka ri Pakistan hapo kateka nang ba Karachi